namely is excellent Wali Nagro, Tunku Hasan Muhammad Ditiro and his family. Next is the leader, the independent Aceh movement, and they are also candidate for Governor of Aceh, Haji Muzakir Mana, and candidate for Biring Region, Tunku Bata Prengko, and our leader, KPA Wilayah Bata Elek, dan Ketua Mualimin se-Aceh, dan juga Komite Peralihan Aceh Wilayah Bata Ili yang terhormat Tunku Darwis Jinip. Bintang gulun pusaka Nangro nesah ke bumi Aceh merdeka Ijamira megare bine nanam gare bine bendera warna hitam dua gare berkrek ke putih gare mewarna megare hitam memaknai rakan getarnya kenang jasa syuhada putih gare memakna tak suci getar perang sabi syahid nafahna bintang bulan bateng kamu uke Islam ke hukum dum asa bangsa